Dobro ljudi, evo nas u još jednu epizodu Crnogorski Games NM. Sa nama je Dušan, pozdrav Dušane. Ćao. On se predstavlja na serveru Klepus HD. I malo kao što ili malo više preklade. Brale, čujem sebe, brate. Da, jer snimam. Jeb ga. Aj, nemaj. Mi smo na našem serveru. Jeste. I ćete dobiti, evo kao što vidite sad upravo VIP, pardon. I sad nas ima 6. I u stvari 5. I mi se malo zezamo vamo po serveru, evo da vam pokažemo neke varpove. Ajmo prvo... Gdje si, aha. Ajdemo. Evo, prvi je varp drop. Okej, je varp drop. Jesi na drop pošao? Jesam. Jeee, heterotrofni. Baci nešto, bude. Jeste ti. To probija. Hvala, živ bio. Ne problema. Dalje, idemo na drugi. Znači ljudi da znate, večeras je veliki drop, tako da ulazite. U stvari, bio je veliki drop. Šta sereš da je bio, brla? Evo kao što vidite na Warp shopu smo, jebe. Na Warp shop nemate ništa. Nemate ništa, vidite, ovo je sve, ništa se ovo ne kupuje, sve vam je skupo. Nemate ovdje. Pa kad si ti pravio retardo? Ništa, ja stavljao cene. Nisam ja metnuo cene na Nuber 1 TV. Pš, pro. Pro, jebe. Idemo dalje. BCK. Warp. Kako već ide. Ovdje su vam... Warp prcant. Ovdje su samo dvije prostorije. Evo pozdrav za Buzz Kilo 89 kad se već utubio u klip. Tek da ga vidimo, ej. Evo ga tamo u susednoj sobi, evo ga. Poz mali. Reci ono što treba. Upalim ti veliki. Reci ono, poz. Na serveru. Kaže, Dušane, viš kako sam ja voljeniji od tebe. Vidi ovo, plastik. Inače ljudi, ja sam Dušan s kanala Bad Gamer SRB, to ste već primijetili vjerojatno pošto sam retardiran. I uskoro na mom kanalu veliki giveaway. Na 100 subscribera bit će giveaway za Minecraft Premium account sa security questionom. To jest sve cool, to jest možete menjati nick, šifru, ime i ta govna i tako niko vam nastavi. Kao što vidite na ovom Warpu su samo dvije prostorije, mislim otvorene. Ova vam je za enchanti, a druga vam je za znakovanje, da. A ovo vam je, ne radi, ne znam zašto. Ne znam zašto ne radi nether, valjda nešto treba da pređem u... Evo, lepo piše na znaku zatvoreno. A ovo vamo, ne znam što se stavim, ako imate neku ideju, ako imate... Kaže ti Buzzkill, šta dobijam ako uzmem Vipa? Vidim, MSG. Dobiš mozak. Kako mi ne dobije ništa. Idemo bat. Sljedeći Warp je Nikola Free Items. A, dobro. Evo ga ovdje, nije u stvari. Ajde idem, Free Items. Idemo, bit good. Evo, to Evo, Free temi, stick, kabo, stick. Šta je ovo? A, ovo su vam bakle. I evo ovo me dir, jer smo to tražili da stavimo. Inače server se zove Ecstasycraft. Yeah, baby. Dalje, idemo bat. Idemo dalje je HG. Ajde Dušane, zapletimo na HG. Ma kaki to bro, već bagujem kukurac. Ajde, ne bi trebalo. Ajde opletimo jedno, ajde. Kresno. Neću da igram. Ajde. Neću. Ajde. Neću. Neću da igram HG. Zagaj. Pobedit ću ga. Ma kaki to. Idemo Ajmo Warp parkoure. Yeah, baby. Ajde, ma preseli me. Yeah. Parkour. Buju Mikiju. Nika čuvam. Vidite kak sam ja parkour pro. Vidite mene, ja sam već, evo vidite, stižem. A gle retard, a gle kaki sam ja suvi pro, brale. Ja sam stižem prije tebe. Evo što dobiješ. Pobjeda! Jeli, siguran. Šta si to uradio govno jedno, čak me nisi ni srušio. Ovdje kao što vidite vam je. Kao što vidite ovaj Nikola nije baš sad svoj. Ajmo Warp pitanja Nikola. Čekaj mali da se vratim, back. Ej jebi ga propada.
pitanja. Evo, aha, šta ovdje radite, ovdje uzmete knjigu, inače znate, kliknete... I postavite pitanja crnogorskom, da li je on normalan. I tu da vam piše ko je izgradio i... Da li... I da li si ti normalan? Da li ima u ovim kuperima ništa? I... bacite nuni i to je to. Dakle, koji nam je sljedeći, Dušane? A? Pravila. Bar pravila. Ajmo, ispročitam vam. Strogo zabranjeno tražiti rang. Koji varp jeben je usto? Pravila. Strogo zabranjeno tražiti rang. Strogo zabranjeno... Išća ne razumijem. Sljedeći varp je ne pravila. Čekam te Nikola na varp PvP. Ajde, samo pročitam ova pravila. Beži. A šta se ovaj guzi non stop? A idemo varp PvP, brate, ovaj se guzi onen... Oh my gosh, I don't know what they... Opa, evo nas. Evo mene plivam kiripca. Sik tu klepustu jedan, oj. Oslobod me! Aj već Oslobod me ako Boga znaš. Boga, ne znam, ajde. Ajde, iskači. Mogao sam izlapet studena. Ne, a Dušane, pogledaj što si radio sa tvojim igrom. Da sam radio, ništa. Svaka se popravio. I ovo je VAR PvP, idemo dalje. Evo ovako lepši izgleda. VAR Build. Ajde. Koji VAR Build? Yeah baby. Evo kao što vidite odan. Ovo sam ja inače gradio. Oh my god, koji ja je ovo budala pravio. Klepus HD! Je napravio HG. Jes, ono malo sutra, to je napravio Nuber 1 TV ako sam iskren. Jebote ja. Ajde varp zatvor. Tamo ne bi, tamo nema što da idemo. Eto ljudi, ovdje ćete završiti ako budete pravili sranja. To vam je sigurno. Evo Nikola, zatvor me ovdje da demonstriramo. Da demonstriramo, hoćemo. A u stvari ček, izađi. Zašto mi to radili tako, sad ćeš ti vidiš. Evo Nikola, jebeš mi sve. Evo uću sam. Ne. Da vam demonstriramo, sad da li ako je vlasnik ne može zato što je opet dobro znaš da prdiš, a ne toliko. Če mamu tvoj. Evo. Sad mogu da ga strpam u zatvor. Kečka ti materna govnala. Sad tu trni. Help me! Vidite kako možete crknete od osade. I sami idete oko i jete govna. Tu, i tako... I kako je zanimljivo provesti cijeli 2-3 mjeseca ovu. Čak može ti mute 10 h. Aj sad mi vraćaj rank, govno jednu stranu. Kako si mutovan? Jesam. 10 h. Čekaj. Kao što vidite, on je otišao. I ja se čujem. Naravno, pošto sam preko ovih zvučnika. Nećeš izlaziti dok se ne javiš na Skype-u. Ćao, Dušane. Nema ti slaska. Pa to je to, ljudi. Kao što ste... Ovo je Pučenet. Otišao na drugi, jer ne možete tako. Još ćeš... To, ljudi. Nikola, zatvora. A šta si ti otišao, bolan? A šta sam ja otišao, zvao me neki da uđe na naš server. Zdravo, došao u posjeti. Šta ćete siluje mu? Nemoj, bolan. Evo za vrata. Ne baš. Ćao. Aj, seri jebu majku, koliko ovdje dosadno. I miševima je bolje ovdje. Ljudi, pa ovdje ćete završiti ako budete strali na serveru. Vrati mi sad opet. Ma opujem te, ja ću malo sutra. Jan muduje. Pa to znaš, vaj, da nisi toki noob. Pa dobro, onda mi daj makar opet. Pa opavao sam te.
stvarno. Evo, ovo je moj drug, ovaj Vidak. Vidak. Man what? Ne može jebo majku, zato što si me ti mutao, ne mogu sam sebe namutam. Budale jedne, pa vidite. Ne da ni da se on mutuje. Da, piću te, ovim ovaj bom, zapću ti ga u glavu. Evo, čelo. Dušane, ne mogu tu mutujem. Neće! Ubićete, majke ti. Potegnut ću to ovaj bol u oko. Ljudi, ne možemo čekat da on mute. Zato što je OP, sad ću da ga dopujem. Ljudi, bre, tu ni stavljaj se da si kao... Ti derpe, jel? Pa ko ti je kriv što si kačio sa mnom? Evo, sad se te un mute i opovat ću te, eto ti. Vidjeli ste šta se to radi? Znači, kada se jedan put mutujemo, teško će da se un mute jer... Evo, stiže Dušan Klepus. Moram, idem sa Skype-om. A sa servera? Ne. Pa to je loše, to je loše. Biću tu, ajde, ne bodi.